Atina molega. Ebu tusalimiane za hewa. Marisheraine ria kumatha kura kaunti-ini ya Nyeri, President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto ni mokirire ngwataniro ya mung'ethaniro NASA makiuga ati guoya na kumenya ni makahotwo niguo kuratuma mung'ethaniro wetheremithia cia mithemba yothe niguo kuhingisha githurano kinene. Wakasema wako na shida na BVR, wakaenda kotini mambo ya Chebukati kutangaza rais, wameenda kotini sasa ballot papers, wako na shida na wanajeshi, wako na shida na kila mtu. Sasa wameenda kotini kwa sababu hawako tayari kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8. Uhuru na Ruto makiuria muingi wa Nyeri ukeyumiria kwa uingi muthenya wa githurano niguo gutigirira mung'ethaniro ukahotwo na gicunji kinene o ati ona ndukona kigwatio. Ni mugwetekera tucoke maundu ma nuthu mugate. Njira ya gutigirira tutinacoka nuthu mugate ne tumire na rucine thaa 2 cia kiroko akorwo amenyete ni muinuku mucie tondu wa kura cia muingi wa Kenya. Uhuru na Ruto makiuga ati mung'ethaniro to nginya unyite itemi githurano kinene giukite akorwo matihariirie. Kama hawako tayari kwa uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8 na tayari wamesema hawana shida na Uhuru Kenyatta, ile mtu wako shida na yeye ni mimi. Mimi nawaambia waacheni tupitishe Uhuru Kenyatta tarehe 8 mwezi wa 8. Na ona gutuika ihoya ria Uhuru na Ruto mathurirwo thuti ya Jubilee kaunti-ini ya Nyeri ni riamukiirwo wega miena imwe ya Nyeri, kumwe aikari monekire kwaga kuiganira na ihoya riu. Karatira ni mugatuhe timu ya Jubilee ya wira, ni mugatuhe ndona hau hari kaundu aya ndaigua na ndamuigua neguo. Uhuru na Ruto mahungurire matura ma Kiamariga, Kiawarigi, Karatina, Muiga, Kiahungu, Giathenge na marikiririe icera ria Nyeri na mucemanio munene wa kiuteti kiharo-ini gia Kamukunji tauni-ini ya Nyeri. President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto magithiaga na mbere na icera ria kumatha kura matura matiganite magicigo giki gia gatagati ka bururi, undu uria ureyumiria makiria ni ihoya ria area kuri aikari makeyumire tene na kwa uingi niguo gukamaikiria kura githurano kinene giukite. Na thwa kuhungura matura matiganite kaunti-ini no ya Nyeri muthenya wa rucio area magakorwo makierekeria mayo mao kaunti-ini ya Meru. Maina wa Wairigi ngiribotera Inooro TV ndi kiharo-ini gia Kamukunji kaunti-ini ya Nyeri.